banywanyi barimo aho muri hose turabaramukije. Ndi Jean Pierre abashikiriza ikiganiro. Uno munsi nkabanda bashikiriza ikiganiro cerekeye indero y'abana aho mu mibereho yo muri Afrika cyangwa mu bihugu by'iwacu aho umukobwa aregwa yigishwa ingene azokuba ku rugo rwiwe, azokubaho umugabo. Umuhungu nawe sinzi ko hari ico boba bamubwira kugene yofata umugore wiwe neza. Uno munsi nkaba mfise umushitsi ari muri Amerika, akaba ari umupfasoni abushitse afise na platform yigishiriza ko abantu, akaba yitwa Mimi Umuhoza kuri Facebook, akaba yitwa mu gikari kwa Mimi cyangwa kuri YouTube. Karibu rero madamu tuganira ivyerekeye indero y'abana. Mwiriwe, nitwa Mimi, nkaba mbagezaho ikiganiro mu gikari kwa Mimi kuri YouTube. Tuganira ku byerekeranye no guteka, kwiyitaho no kungurana ibitekerezo by'ubuzima busanzwe. Murakoze. Ikibazo ca mbere nagomba ndababaze ni ikinya. Barakunda kuvuga ngo l'homme naît naturellement bon, mais c'est la société qui le corrompt. Nguvuga ko umuntu aravuka ameze neza mugaba habaye niho hamuhindura. Nkuko rero mubizi, iyo abana bavutse umuhungu n'umukobwa umunezero sico kimwe mu muryango. Hanyuma ibyo bintu n'ibintu bice biboneka n'ingene batanga amazina. Hari umuhungu atwara izina rya se cyangwa bakamuha ibyo bashatse, mugabo ahanini hari aho baba bashaka ko uwo muhungu atwara izina rya se. Bariho n'abakobwa bafite amazina ya base n'ibisanzwe, mugabo ako kantu gasanzwe kahari. Usanga rero batabwira ibintu bimwe, ntibaregwa kumwe kuko ego ntibafise ibikorwa bimwe mu gukora, mugabo bose barafise aho bashikana inguvu kandi umwe wese arazifise. None biva kuki? Mwotubwira? Hoya, mu by'ukuri ntago iyo umuhungu n'umukobwa bavutse ababyeyi babyakira kimwe. Sinavuga wenda nka generasiyo z'ubu ngubu zibyakira kimwe, ariko muri generasiyo z'ababyeyi bacu hari n'imigani ati nzakubyarira umuhungu cyangwa uzambyarira umuhungu, cyangwa ukumva umugore baramuhembye cyane kubera ko yabyaye umuhungu kurusha igihe yabyaye umukobwa, cyangwa ukumva umubyeyi baramushyiraho pressure kucyo ubyara abakobwa gusa, uzabyara umuhungu ryari. Bamwe bagakomeza babyara kugeza aho bazabyarira umuhungu. Rero hoya pe, ntago mu muco wa Kinyarwanda cyangwa mu bihugu by'iwacu iyo umuntu abyaye umuhungu n'umukobwa babyakira kimwe. So nkuko rero ubivuze, umukobwa usanga aregwa par rapport ingene azoja kubaka. Ugasanga umuhungu ntaco bamubwiye, ntiyigishijwe gukunda umugore wiwe, ahubwo yigishijwe ngira gukara cyangwa gukoresha inguvu. None ivyo bintu biva kuki? Ni twobivuga kwiki? Wobivuga kwiki? Nibyo kubivuze koko. Umukobwa niyo akivuka ati nta gakobwa, havutse agakobwa, ariko mu gakobwa haba harimo ibintu byinshi bashatse kuvuga nyine ko ari umuntu uzafasha, umuntu uzarera ibintu byinshi. Umukobwa bamurera bamubwira ngo uzakure umugore mwiza, ibintu byose barera umukobwa babikora, ibintu byose bigisha umukobwa babimwigisha bamwohereza kubaka urwo rugo. Ariko impamvu umuhungu nibaza nta kintu na kimwe bamwigisha, nta kintu na kimwe bamwe bamubwira mu byerekeranye no kubaka urugo, nuko nubwo batabimubwira, ariko nabashiki be nubwo batabimubwira nabashiki be akurana nabo arerwa nk'umwami mu rugo.
ibyo ashatse bigomba kuba uko, ibyo avuze bigomba gukorwa, baba ari bashiki be batoya, baba ari bashiki be bakuru, bose bagomba kumwubaha kuko ari umuhungu kuko yavuze. Ni ukuvuga ngo rero ntago bamubwira ngo nujya kubaka ibyo uzavuga byose bizajya biba cyangwa urabyemerewe, ariko mu buryo bamurera n'uburyo babwira abandi bantu ngo bamwitwareho inyuma ye, iruhande rwe, ni nkaho babimubwira batabimubwiye, kumubwira ati ni nkaho uri akagirwamana, icyo uzajya uvuga kizajya kiba, icyo uzajya ushaka kizajya kiba. So akura arerwa yuko ni umugabo, ndi umugabo, kwa kundi bavuga nyine ati ndi umugabo, umugabo mu rugo, umugabo mu rugo rwe, umugabo mu rugo rwanjye, biki n'ibiki. Akura yumva ko ibintu byose abyemerewe. Urabona umukobwa araba nyina yariko arakura, umuhungu akaraba se. None uravye indero y'imyaka ingene twebwe abavyeyi twigenza, woba ubona yuko dutanga indero nziza cyangwa dutanga akarorero keza mu bivuga kwiki? Mu gihe tugezemo ubu ngubu ahantu henshi hari inyigisho z'uburinganire, ariko mbona inyigisho z'uburinganire uburyo zitangwa ari ukubwira umukobwa ngo ufite uburenganzira, ntabwo umugabo akigomba kugusuzugura, ushobora gukora akazi nk'ako umugabo ashobora gukora n'ibiki n'ibiki, ariko bari kwigisha umukobwa kwiyemancipa, kwibohora, kwiyemancipa, kumva ko atari, kumva umukobwa basigaye bamwigisha kumva ko afite ijambo muri societe, afite ijambo mu byemezo bifatwa mu rugo. Ariko ku ruhande sinzi nimba ababyeyi bafite abahungu babatoza ko ibihe byahindutse, cyangwa bari kubatoza ngo ubu ngubu ni intambara, umugore afite uburenganzira ariko agomba kukubaha kubera ko uri umugabo. Niko mbyumva kugeza ubu ngubu ko ariko bimeze, ko umukobwa barimo ari kurerwa bamubwira ati ufite uburenganzira, ushobora kwiga, ushobora gukora, ushobora kugera ku cyo ushatse cyose. Ariko ku ruhande ku muhungu bakamwigisha bamubwira ati bakamwigisha bamubwira ati ibihe byarahindutse, abagore bubu ibiki n'ibiki. Numva ngewe ku bwanjye ubu ngubu umuhungu icyo wamwigisha ari ukubona umukobwa akamwubaha nk'ikiremwa muntu cyuzuye, ntamubonemo ko ari umuntu wo kuyobora, wo gutoteza, wo kuza gutabara, nk'uko babivugaga, nk'uko byavugwaga kera ati ukeneye umugabo uza kugukura iwanyu mu rugo. Ahubwo umuhungu agakura arerwa bamubwira ngo umukobwa nuzaza kugira ngo mufatanye hamwe, kugira ngo mutere imbere hamwe, muzaba muri aba partners, nimba ariko nabivuga aba partenaire. Numva ariko bakwigisha abahungu. Ikindi kintu numva bakwigisha abahungu bacu ni ukutagira isoni za emotions, feelings zabo. Nimba babaye bakamwemerera kandi bakanamwumvisha ko ari ibintu bisanzwe, kubabara, kurira, kuvuga ikimubabaje, ikimubangamiye, kugira ngo no mu rugo rwe azashobore kuvugana n'uwo babana. Nimba akunze agakunda akanabyerekana, akareka kwihagararaho bya bindi ngo uri umugabo, amarira y'umugabo atemba ajya mu nda. Ibyo byose ntabwo byari ibintu twagakwiye kwigisha abana bacu, kuko bazakura ibintu byose izo emotions zose barazigumanye muri bo, bibarushye no kugira ngo bashobore communicatinga nabo bagiye kubana. Na nyuma rero ikibazo n'abana barera bazakura bameze gutyo. So ababyeyi b'ubu ngubu twebwe baba mama tugomba kumvisha abahungu bacu ko it's okay ko bicisha bugufi. Yani nta kibazo umuhungu yicishije bugufi, ntago ari bibi. Aba papa nabo tukabasaba ko mutanga urugero, namwe mukabyitoza, nubwo wenda mutabitojwe mukiri batoya, ariko mukabyitoza
kwicisha bugufi, kumvikana n'abagore banyu, kutabatoteza, kutabumvisha ko ari abantu murusha ibintu byose, kubera ko n'ibyo utavuga umwana wawe arabibona. Murakoze. Wakoze kuduha akanya kawe, mwakoze kutwumviriza. Nibaza yuko tuzosubira tukamurondera mu gihe azofisa akanya kugira abandanya twigisha. Murakoze rero, mugire ibihe byiza. Murakoze. Murakoze.